Yes, ijoro ryiza shuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Yaboneka nta kindi rero wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikanda, ubundi tukajya tubana anga gatanu kuri gatanu makuru yacu abagiye agezweho. Amakuru navuga ko agezweho muri iri joro, turaza kuba tugenda tugaruka ku bitero bikomeye cyane byaje ko bigenda bibera hano muri Minembwe, byaje gusiga abatari bakeya baje kuba bagenda bahasiga ubuzima. Mvuye hano muri Minembwe ndaza kuba ngenda ngaruka ku gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyakomeje kuba kigenda akirakarira igihugu cy'u Rwanda, nyuma yaho igihugu cy'u Rwanda gifunze umupaka. Niye mpamvu cyaje kuba kigenda kirakarira igihugu cy'u Rwanda, turaza kuba tugenda tubigarukaho cyane gatanu kuri gatanu. Guverinoma y'u Rwanda kandi yavuze ko imipaka ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo idafunze, isaba kwigengesera cyane cyane abakoresha iyi mipaka. Mu gihe kandi General Rayini mu ngabo z'Ubufaransa ari mu ruzinduko hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari kuganira n'igihugu cy'u Rwanda ndetse akaba yahuye na mugenzi we General Mubaraka Muganga. Ngira ngo nyaboneka ni inkuru yaje kuba igenda ikwira hanze kuva mu masaha ya kare ku bitero bikomeje kuba bigenda bibera hano muri Minembwe. Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba igenda igaba ibitero bikomeye cyane ku mutwe w'inyashyamba za M23 hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni bimwe mu bice biri kugenda biberamo imirwano bikomeye cyane, bikomeje kuba bigenda byibasirwa cyane cyane kuva iyi mirwano yakongera kuba igenda yubura. Kuva ku uyu wa kabiri itariki ya 19 Gicurasi saa moya n'igice z'ijoro kugeza kuri uyu wa gatatu itariki ya 20 Gicurasi saa 4 n'igice za mu gitondo ndetse no muri iri joro, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zakajije umurego mu bitero by'indege byibasiye uturere dutuwe cyane cyane Karingi, Bidegu, Gakeke, bakoresheje indege zitagira abadereva nka Kiti -6 na Kamikaze, akaba arizo ziri kuba zigenda zikoreshwa hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkwibutse ko ku munsi w'ejo uyu mutwe wari waje kubugenda wamburwa utundi duce nk'uko twari twaje kuba tugenda tubigarukaho. Ni uduce navuga ko twaje gutuma uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeza kuba zirushaho kuba zigenda zijya ahantu habi cyane, kubera ko aba barwanyi b'uyu mutwe wa M23 ku munsi w'ejo ngira ngo nibwo baje kuba bagenda bamurwa uduce twari twaje kuba tugenda tuberamo imirwano, ndetse haza no kuba ari amakuru menshi yaje kuba agenda atambuka avuga ko mu gace ka Mitimingi ari kamwe mu duce dukomeye cyane twaje kuba tugenda dutakazwamo abasirikare ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ukiyongeraho ku gace ka Katoyi, Nkokwe, Bukumbiri, aho bamwe mu bantu benshi bakomeza kuba bagenda bibaza ese uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 kubera iki baba bari kuba bagerageza kuba bagenda bawambura ibi bice byose biri kuba bigenda biberamo imirwano, mu gihe ubona ko FARDC yarabaretse baza kuba bagenda batanga igishushanyo ndetse no kubeshya abantu yuko bashyizeho agahenge, ariko aka ni agahenge katigize gatinda, ahubwo ubona ko imirwano yakomeje kuba irushaho kuba bagenda bayitegura, ahubwo umunsi kundi ubona ko bakomeza kuba bagenda barushaho kuba bagenda batakana cyane cyane hano ku kibuga cy'imirwano. M23 kandi ikaba ikomeza ivuga ko ku makuru mashya ava ku rugamba, rikaba rivuga ko ku uyu wa gatatu itariki ya 20 Gicurasi saa moya n'igice za mu gitondo ingabo zongeye kugaba ibitero simusiga ku turere dutuwe cyane cyane nka Katoyi ndetse no mu nkengero zaho, bakoresheje indege zitagira abapiloti ndetse n'imbunda zirasa mu ntera ndende mu birometero simusiga mu kiritero simusiga kibasiye bimwe mu birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibi
bikaba byakomeje kuba bigenda biba impungenge zikomeye cyane, ndetse no kuba bamwe bakomeje kuba bagenda bibaza ku bikomeje kuba bigenda biba hano ku kibuga cy'imirwano, dore ko umunsi ku wundi bikomeza kuba bigenda bihindura isura, yaba ku ruhande rw'aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abandi muri rusange. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarakariye igihugu cy'u Rwanda nyuma yo gufunga imipaka ihuza ibihugu byombi kubera icyorezo cya Ebola. Kuri iki cyumweru nibwo u Rwanda rwafunze imipaka iruhuza na Kongo Kinshasa mu turere twa Rubavu na Rusizi nk'ingamba yo kwirinda iki cyorezo cya corona cyangwa se cya Ebola gikomeje kuba cyagenda kiyogoza igihugu cya Kongo kugira ngo kitagera mu gihugu cy'u Rwanda. Imibare itangazwa n'inzego z'ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekana ko iki cyorezo kimaze guhitana babarirwa mu 131 muri iki gihugu, mu gihe abarenga 500 bikekwa ko bamaze kucyandura. Minisitiri w'ubuzima wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Roger Kamba wo ku uyu wa kabiri yabwiye itangazamakuru ko u Rwanda rudafite uburenganzira bwo gufunga imipaka yarwo mu gihe cy'ibyorezo kuko binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga y'ubuzima. Yagize ati u Rwanda ntirufite uburenganzira bwo gufunga imipaka yarwo kubera ko amategeko mpuzamahanga y'ubuzima avuga ko bitemewe gufunga imipaka mu gihe iki cyorezo. Ni ngombwa kureka urujya n'uruza rw'abantu n'ibyabo rugakomeza, ariko hagafatwa ingamba z'ubuzima muri rusange. U Rwanda rwafunze imipaka mu karere ka Rubavu nyuma y'uko umujyi wa Goma uhana imibi nako kari hamaze kugaragara umurwayi wa Ebola wanaje guhitanwa na kiriya cyorezo akaza kwitaba Imana. Minisitiri w'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba n'umuvugizi w'iki gihugu Patrick Muyaya yagaragaje kugira ngo ingamba zikumirwe Ebola muri Goma, Abanyarwanda nabo bakorana bagomba kuva ku butaka bwa Kongo cyane cyane kugira ngo habashe kuba hagenda hatangwa ubutabazi. Uyu nawe yashimangiye ko nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma u Rwanda rufunga imipaka yarwo. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Minisata aheruka gutangaza ko ari gukurikirana hafi iki cyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahumuriza abaturarwanda ko nta muntu urwaye iyi ndwara agaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Minisiteri kandi y'ubuzima hano mu Rwanda kandi yavuze ko nk'ingamba zo kwirinda igihugu cyakajije ubugenzuzi no gukurikirana abantu ku mipaka cyane cyane ihuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bikaba birushaho kuba bigenda bituma rero Abanyarwanda bakomeza kuba bagenda bagira icyizere ndetse no gukomeza kwizera ko ubuzima bwabo burinzwe. Mu gihe kandi mu yandi makuru akomeje kuba agenda atangazwa n'ubundi anga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guverinoma y'u Rwanda ikaba yakomeje kuba igenda itangaza ko umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udafunze, gusa ibasaba Abanyarwanda ndetse n'abakoresha urujya n'uruza kwigengesera cyane. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafunze, bityo abambuka bagomba kwigengesera ndetse bagapimwa kandi bakabanza kubimenyesha ubuyobozi bitewe n'uko icyo gihugu cyagaragayemo icyorezo cya Ebola giterwa na virusi ya Bugumbityo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice kuri uyu wa gatatu atangaje kuri X ko imipaka idafunze, ariko kujya cyangwa kuva mu gihugu kirimo icyorezo bisaba ubwitonzi, bityo abagenda basabwa kubanza kubimenyesha abayobozi, abacuruzi bagakorera muri za koperative. Yagize ati nubwo imipaka ifunguye harasabwa kwigengesera
kwambuka kuko kujya mu gihugu cyagaragayemo icyorezo bisaba ubwitonzi. Abagenda barasabwa kubimenyesha ubuyobozi, abacuruza bagakora mu matsinda ya koperative bakoreramo. Uwera yunzemo ko mu rwego rwo kurinda ubuzima no gukumira cyane cyane bikomeje kuba bagenda babikurikiranira hafi kwiga no hino